ngày ven lâu đó na ngày ven lâu thấy xì lâu chiu Russia là Ukraine Indo na chân chin hi ani ome ram tam takin an ngày ven na một mo nar mo an nei me boka tun tu ma hian UN Secretary General in ma alak dan te Russia in tloma tum lo thu le he Indo na in Khawvêl economy ang hong dan lan kan tum don ani UN Secretary General Antonio Guterres chuan UN Security Council hi adin chana a hlo cham chiang banga Ukraine rama Indo na hi atitop theimol lavani he Indo na hian baidon na lungchiat na le thin rim na atlen na sa a arulang rota soi chuan UN Security Council hian Indo na titop turin athil ti theina zong a hlo effect oni ati tuna Russia la Ukraine Indo na hi engchen nge odon hriat thei ani lova azul za pui vai len lo an tiang main an lai nuai mi mai ani himo US President Joe Biden chuan Ukraine ram tan puina dollar tluk le ding on somthum pathum lai pek atuma US hian Russia ato ani lova Ukraine atan pui mai ani zo kati heti mek la hian Russia President Vladimir Putin po a in ro sana sa hle moya Ukraine buaina ring lo ram dang te chu Russia chuan trek angarangin athung rul ngal zel dona wangpui chang suila athung rul na tu ral thu ma tha ti chu tlang hriatani atulani phot chuan tim mi lovin kan mang mi dona ni ati cheu mai karma sakan Russia chuan missile thar ber R-28 Samrat intercontinental ballistic missile chu lotling takin alawen chin to ani kha nuclear capable missile thar hi atho chakle chen ran awangin khoi ram defense system po pal tlang vek thei avant-garde hypersonic gliders akeng tel thei ti RT chuan atar lang ani ram tam takin Russia chu an shreka chuti make line Russia chuan west ram then khat a shrek ve tan mek boka a theina kongkonga anin shrek ton ani ber mai Russia chuan US le west ram te chu Ukraine ral thuam hanga an tan pui chho zel le an chet lak dan bel chu mai al mega convert tui lei angani tin alo soi sel to ni kha US le NATO ramte chuan an mani sipei nge Ukraine rama raldo tura tirlu du silovin ralthum le sum mangin Ukraine chu tanpuya vul lena Russia ne na anin sualna chaktir jok tumin drones anti-tank anti-aircraft kana pek belin an bei so zelani hi Russia le Ukraine in dona hian thizat hriat chian har hle moya Ukraine Secret Service chuan Russia sipai te in biak na an man ruk nia an chala Russia sipai sing ni sanga zakua an thito ani anti a Ukraine in an rin danin Russia sipai hi sing ni sang ni zariat zet thito ni in an ringa UK chu danin sing khat sanga an thito an ti thung Russia sipai thizati hriat chian har hle ani Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chuan UK Foreign Secretary Liz Truss in Ukraine allies teral thuam pe man ho tura anor na changin ral thuam rip tak Ukraine a pamlu na hian Ukraine tan chau lo ma siam lo he chen na hian European continent pum puidin mun lo thon oma ada boina ti punlun da nge ati heti mek la hian Finland's former Prime Minister Alexander Stubb chuan Al Jazeera nena Finland in May thalai hola NATO zom na thelu antuma Russia in hybrid threats cyber threats information war mangin anram an bai ngei an rina wangin anin buat seina sa hle ti asoibok UN Secretary General Antonio Guterres chu Russia le Ukraine invasion remna zongin azin chuak ani kha Russia President Putin hu in zumizo Ukraine President Volodymyr Zelensky muturin ki plama akal le a azin na hian kongro asulo ani mai thai UN Secretary General Antonio Guterres chuan CNN a interview na hein do na hi meeting le ti vel wangin are don lo he in do na hi Russia Federation in top se ati ma chu top don lo in ka hai na po political agreement enge mo fe a lo chuan a thai lo meeting zong kan nei to ati World Bank lamin Ukraine war chu kumsang khat zakua somsari nulama
Khawvêl in sum don ton na a zor sum hong chiat ber tu mani ati wal beng chuan thu chu siamin he tu hi apuang zara he Indo na chuak hian tho ho na ti chele a chu chuan aman pek tur po ti sang ta hle abik takin thilman natural gas le huit cotton oil te thlengin a ngong na hle ani ati thil sang sang man sa na chuan Khawvêl ram sang sang economic le missing te torna na satak athlenani ti in Peter Nagel co author of the report chuan BBC ashil Peter Nagel chuan chung ko tam tak mani in le lo lu theilovin an kho sameka chu mai ba ka re theina chuan re thei zual na hring chho meka eila in pa ka energy le income thlangin har sanna na men lo to kani aman pek tur hi asang tak setani senior economist Welbeng chuan ati UN food prices index chuan tuna hian cholam chi man asang hle ti soin kum samruk liam ta chunga aman san lai ber ani mek ti soin huit man san na hi zazela somli pani point pasari ani a cholam chi thil dang san na chu zazela somthum pathum point pathum ani mek bok barley san nei zazela somni ni in soybean le oil siam chu san na chu zazela somni pakwa point pariat ani a chicken san na chu zazela somli pakhat point pariat ani bok heng thil man san chan hi Russia le Ukraine Indo wang ani a engpo ni se Russia le Ukraine Indo na hian ngong anei lian le a ngong anei lian chhozel don ni te po in alang